على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna bugün tuğandarımның табылганына, bugün uşul tuğandarım menen ушинтип birge oturup, tanışıp turgaныma aябай кубанычта болуп атам. Эң биринчиден bundan çoң dünýede жакшылыk, bundan çoң baylyk деле болбосо керек, inşallah. Кыймылдаган кырашат демекчи, өткөндө ушул аракет кылып, ушул биздин борборго кайрылышып, ушундай бир аракеттерди жасады эле Аллах Таалам эмесини жеңил кылып, ишини жеңил кылып, бүгүн мына тарыхы такталып, күбөлүктөрүнү колдоруна алганы турушат. Мен чын жүрөгөмдөн куттуктаймын, тарыхыңыздардын такталып күбөлүк алышыңыздар менен. Аллах Таала мубарак кылсын. Ас-Сайид Хушбак бин Сирач Mahtuma Azam Hoca Al-Huseyni Eş-Şerif. Allah razı olsun. Gelin. Allah Teala mübarek kılsın inşallah. Allah Teala mübarek kılsın inşallah. As-Sayyid Himay bin Rafiq bin Abdülhak Mahtuma Azam Hoca Al-Huseyni Eş-Şerif. Allah Teala mübarek kılsın. Allah Teala mübarek kılsın. İnşallah. Allah Teala mübarek kılsın. Allah Teala mübarek kılsın inşallah. Har bir insan uşul özünün tarihini taktap gelecek urpaka ötkörüp berişlik bu insanlık negizgi parz ekende. Ben uşul жерден Aslidin akaga men razıçılık bildiretilem. Uşul tarihtin taktalıp kalışına, uşul kişi özü meynet kılıp, çurkap, arız menen kayrılıp, bugünkü tarihtin taktalışına sebepkar bolup turat. Oşol üçin inşallah razıçılık retinde inşallah Borbor Aziya Sayitler uyumunun töş belgesi menen bir sıylap koygonga ruhsat berip koyuңuzдар. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Mübarek kılsın inşallah. Mübarek kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah Rabbil Alamin. Allahümme salli ala Muhammed. 18 bin alamın közüne körünmegen bardık mahluklardı jaratkan, bardık kudretin eesi, jasaganları maktooga tatuktu bolgon, yürektörge iman, insap, merim berүүчү, bardık merimdilигин жалпы mahluklarga berүүчү Allah Taalaga çeksiz maktoolor olsun. Peygamberimize, anın übülesine, sahabalarına, ulu alımlarga çeksiz salamlar jana salavatlar olsun. Said Umar, senin Allah razı olsun. Senin Kazakistan'daki, Özbekistan'daki, Tacikistan'daki, Kırgızistan'daki Saidlerden birindigini uyuşturgandığın için Allah sana razıçılık aytsın. Ömrün uzun bolsun, ne maksatka bolsoň maksatka jetkin. Jaratkan Allah'ım, bütkül dünyadagi bolup jatkan kırsıktan bardyk insandardy, jami mumun musulmandardy özüň sakta. Bütkül dünyadagi orup jatkan bemorlarga şifa bergin, bütkül dünyadagi safarda жүрgöndөрдүn safarın bekadar kılgın, bütkül dünyadagi kambagaldardын muhtajyny özüň ata etkin, elibizge, jeribizge rızkı, bereke, faiz bergin, mamleketimizde tınçılık, tokçuluk, arzançılık bolsun. Şu jerde alakanjayıp kol kötürüp turgan bardyňyzlardyn üýbileňizlerge Allah Taala densoluk bersin, asman jerdegi ofatlardan, balalardan Allah Taala öz panohida saktasın. Bardyňyzga peşte Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in birge boluşdu nasip kılsın. Ve sallallahu taala ala hayri halkı Muhammed ve ala alihi ashabihi ecmaîn. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu ekber.
Subhan Allah Ta'alaga çeksiz maqtovlar olsun. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar olsun. Allah Ta'ala bizdi uşunday sayitlerden kılıp jaratып uşu Peygamber'in urpağıdan qanıga çeksiz şükürlörдү aytabыз. Биздин чоң аталар дин таратып ошо Тажикстан тарапка келип калган экен. Ошо айт, төкөл, дуана айылдарга келип жайлашып калган да, ошо жерге талда. Ошо биздин чоң атабыз Жалил деген чоң атабыз болгон да, ошо чоң атабызды Союз убагында куугунтук болгондо, ошо куугунтукта ошо айтта эме аткан экендер да, ошол жерде чоң аталарыбыз айтып келет да. Биздин чоң аталарды эл Eşenler, mahsumlar dep sıylap kelet. Бүгүнкү күнгө чейин аталарыбызды, бардыгыбызды эл sıylap kelet. Биздин чоң аталар элге, динге чоң салым көрсөтүп кызмат кылган кишилер болгон да. Алым кишилер болгон. Биз азыркы убакта ушу Кыргызстанда Токмок шаарына келип жайлашып калганбыз. 20 жылдан бери ошо Токмокто өмүр сүрүп атабыз. Мына бүгүнкү күнү Аллах Таалам буйруп Саиттердин башын бириктирип Сайит Умар деген bir тууганыбыз кызмат кылып жүрөт экен. Ошонун салым менен ушу биригип Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун ушу күндөргө жеткиргенге. Алла разы болсун. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa